Sanibonani. Igama lami nginguNtokozo Malabanxube. Lami ngimntwana weZimbabwe. Ngilapha e-United Kingdom. Sibuye lapha eLondon ukuzoncedisa ke abantwana bakithi abeZimbabwe abakhalayo. Ngikhona in solidarity ukuthi sithi ama-sanctions. Lathi silapha sithi ama-sanctions asiwafuni. Kodwa ke ngezizathu zokuthi ilizwe lethu abantwana bakithi bayahlukunyezwa ekhaya ngale. There is too much brutality, there is too much corruption, and okunye izinto esizonda izanu-PF yiyo yodwa evunyelwa ukukhuluma noma yini abayifunayo. Sikhuluma nje namhlanje bayamatsha bathi bafuna ama-sanction. Abafuni ama-sanction kabaqale besitshele ukuthi kungani ama-sanction la besithi asuke. Sebelungisile na indaba zabo ze-corruption? Ngoba sesibonile phela ama-live animation ku-1 August sabona abantu bebulawa, akulanto eyenziwayo. Yikho namhlanje sibonile amanye ama-parties anjengabo-MDC lamanye nje amancane ezama ukuyademonstrate ukuthi bantu isizwe sesihluphekile, ezibhedlela akula mithi, abantu babeletha nzima, omama sikhala sibona abantwana bayehluleka ukuya ezikolweni behamba ngenyawo, abanye njalo abaye esikolweni abantu bayehluleka ukudla nokumaneja isinkwa noma isitshebo. Even ama-toilet akula electricity, akula ukuthi abantu bahamba njani emadolobheni. Khathesi sesibona kuyikuthi khona abantu sebesebenzisa amanzi kuyakukha engani kusemgodini kusemakhaya. Yini lesilethwe ngu-ED loba sivele kade singafuni ukwenza kwamgalo, but u-ED sekuleli lizwe walifikise ekugcineni kokufa. Yikho sisithi kodwa uyahambe ekhuluma le-SADC uthi i-SADC kayimncedisi ukuthi kususa ama-sanctions. I-SADC labo kutsho ukuthi they are the same people labo ED, ngoba bakonke iZimbabwe silimele kusuke ekucineni kodwa bayancedisa bathi bona kakungena akusuka ama-sanctions ngaliphi. So kutsho ukuthi sesicela bonke abantu bonke base-SADC ukuthi behlangane bezama ukufayitha ukuthi ama-anti-sanctions lawa, ukuthi we are saying rather yes until they correct kutsho ukuthi ama-reforms okuncedisa ukuthi khona manje kube le rule of law. Yikho esikhala ngakho kusuke i-brutality, yikho sikucela i-terrorism ayisuke eZimbabwe. Njalo okunye i-South Africa sibonile izolo manje bebulala abantu kodwa akula government e-South Africa azange itsho lutho oluya ngapho okutshengisela ukuthi they are supporting this thing. So we are saying ama-sanctions must stay actually until kuze kube le rule of law lama-human rights abantu abe respected.